Nemojte se stiditi što ste muslimani i muslimani. Ako se nečega trebamo ponositi ili nečim ponositi, to je što smo muslimani i muslimani. Ljudi, mi imamo kelime i šahade. Tu su dvije rečenice koje vrijede više nego bilo koji pasoš na svijetu. Onaj ko ostavi neku stvar koja je haram, radi gospodara to uradi, Allah će mu nadoknaditi tu stvar, ali još bolje. Dat će mu još više, još bolje od toga al-halalu. Prenosi se da jedne prilike bio jedan čovjek za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je bio poznat kao lopov, koji je bio kriminalac. I kaže, njemu je više dosadio njegov život, njegov način života, stalno činjenje grijeha, stalno činjenje nereda, izazivanje straha kod ljudi, kod žena. I jedne noći on dođe, priča sam sa sobom, kaže, ne mogu više ovako da živim, dosadio mi ovakav život, osjećam tegobu i bol u svojim prsima, želim da živim spokojnim, mirnim životom, želim da budem rahat, ne želim da se ovako ružno osjećam, ne želim da osjećam ovu teskobu u svojim grudima. Šta da radi, razmisli, kaže, idem ja u džamiju. Odo ja u džamiju. I ode on tamo, na akšam namaz, sretni poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako drži predavanje svojim ashabima. Između ostaloga kaže ovu: men taraka shay'an fil haram nalehu fil halal. Onaj ko ostavi nešto u haramu, onaj ko ostavi neku stvar kojom Allah nije zadovoljan, Allah će mu dati da dobije ili to ili mnogo bolje, ali u halalu. I završilo se predavanje, klanjao je jaciju, ode on svojoj kući i razmišlja on o tom predavanju koje je čuo tu noć, ali ga posebno ta rečenica dojmila. Posebno mu to uho ušlo. Onaj ko ostavi nešto u haramu, Allah će mu to dati, poklonit će mu to u halalu. Međutim, kad je već odmakla malo noć, ponovo ga šetan obuzme, loše ga misli obuzmu, sve se mu dođu i on kaže, idem ja ponovo da uradim. Neki kaže, ne mogu ja bez toga da nešto ukradem, ne mogu ja bez te svoje loše navike, ne mogu ja, kaže, bez toga, kaže, hajde, bit će vremena da se pokajem kasnije, još sam, kaže, mlad. Izađe on iz svoje kuće, šta ću kuću, ode, kaže, idem, dođe do jedne kuće od jedne žene, uđe u tu kuću, žena je sama u toj kući živjela. Sama je živjela jer je muž bio preselio na Hiret, udovica je bila. Uđe on u tu kuću, kada je ušao i bio je gladan, ode prvo do kuhinje i primijeti tamo neku hranu, primijeti tamo nešto za jelo i krene, kaže, to uzme u svoje ruke i krene da to prinese u svoja usta. I taman u onome trenutku kada je prinosio to u svoja usta, sjeti se, naupadne im, Allah dadne da mu dođe u njegov razum, u njegovo srce oni riječi koje je večeras čuo od poslanika alejhi salatu vesselam: onaj ko ostavi nešto što je haram, Allah će mu dati to u halalu. I kaže, vrati on tu hranu na to mjesto gdje je bila. Ode, kaže, u drugu sobu i nađe tamo, kaže, zlata, nađe imetka, nađe novca. Kaže, kreni da to stavi u svoje džepove. I čim je krenuo da to stavi, da ponese sa sobom, ponovo mu naupadne taj hadis gdje je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: ko ostavi nešto u haram, neki haram, Allah će mu dati, nadoknadit će mu kroz halal. On, kaže, ponovo to ostavi. Okrene se, kaže, iza sebe, vidi, kaže, mladu, lijepu ženu koja sama leži u krevetu. Šetan ubati vesvesu, kaže, da počinje grijeh sa njom i da joj priđe. I kad je krenuo da joj priđe, naupadne mu ponovo taj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on, kaže, odmakne se od nje i pobjegne iz te kući. Pobjegne, ode, kaže, u glavom bez obzira, jer u njemu je već proradilo. Došlo je, kaže, iz glave do njegovog srca. Proradila je već u njemu ona nit vjere. I kaže, on dođe svojoj kući, dođe u to svoje stanište. I kaže, kad je došao tamo, kaže, osjećam, kaže, ljepotu neku, nešto mi kaže lijepo, kaže, idem ja sutra ujutro na sabah. Ode ja, kaže, u džamiju ponovo. Jer ovu ljepotu koju sad osjećam ne mogu da poredim sa onim osjećajem koji sam imao kad sam loša djela činio. Ode on na sabah namaz, klanja sabah za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i nakon toga malo se nasloni na zid džamije tu. Kaže, malo se naslonio i razmišlja o svemu što mu se sinoć desilo. Razmišlja, on kaže, kako je, kaže, lijepo biti Allahu pokoran, kako je, kaže, lijepo ne činiti harame, kako je lijepo nastojati Allahu zadovoljstvo tražiti. Odmah, kaže, imam lijep osjećaj u grudima, ovo se, kaže, ničim na dunjalku ne može platiti. I dok je on tako razmišljao, vidi, kaže, neku ženu kako uđe u džamiju i pravo krene prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pravo krene prema njemu. I on, kaže, pošto je bio blizu, čuje njihov razgovor. Kaže njemu ta žena, kaže, o Božji poslaniče, daj mi savjet ili pomozi mi. Kaže, sinoć mi je u kuću neki nepoznat čovjek ulazio. Ništa iz kuće nije odnio, ali se, kaže, bojim da se ponovo ne ponovi ta situacija, pa kako, kaže, da postupam, šta da radim.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pita nju, kaže, zašto si, kaže, sama? Zašto, kaže, sama živiš u tolikoj kući? Kaže, ja sam, kaže, udovica, mene muž preselio na bolji svijet, kaže, ja sama živim, kaže. Pa kaže, jel prošlo, kaže, vrijeme da se možeš ponovo udati? Jel isteklo, jel prošlo ono vrijeme, možeš se ponovo udati? Kaže, jesi, kaže, mogu se ponovo udati. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okrene malo oko sebe i sretne onoga čovjeka dole koji je ležao naslonjen na zid. I kaže on, dođi ovamo. On priđe, kaže, isto ti, kaže, oženjen? Kaže, nisam. Kaže, pristajete li, kaže, da vas ja sada ovdje proglasim mužem i ženom, da vas ja sada vjenčam? Kaže, Božji poslaniče, kad ti tako kažeš, pristajemo na to. I oni prihvate to, postanu muž i žena pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga čovjek žestoko zaplače. Suze krenu iz njegovih očiju. Ispriča poslanik sallallahu alejhi ve sellem sve što se sinoć desilo. Poslanik alejhi salatu vesselam se samo nasmije i kaže, idite sada svojoj kući. I odu oni zajedno u kuću ove žene. Kaže ona njemu, kaže, sada si ti moj suprug i sve što je moje postaje tvoje. Nemojte se stiditi što ste muslimani. Ako se nečega trebamo ponositi ili nečim ponositi, to je što smo muslimani. Ljudi, mi imamo kelime i šahade. Tu su dvije rečenice koje vrijede više nego bilo koji pasoš na svijetu.